nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na, sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo. Maya payabak po kaya kayungan at yuta na naman king metong magrasyang Miyerkules abak. At yuta mo po kaniting katlo ng episode ning kaya katamong Alay Kapwa Radiothon 2025 Nino ing kapara kong tao. At kaya bayo po kaniting episode iamong Justin Gatos ing malatinang talasuyo ning Social Action Center of Pampanga o SACOP. At kayan tabi ko po ngeni, yapin po ing metong karing masanting tamong social worker. Asusuyo mo naman king sakop, may linya po, ipakilala niya po ing sarili na. Maya paabak po, amongs at maya paabak, kakalugo ng kapatid, kang Kristo, makayan tabi kikatamong ngeni. Ako po, Brother Gio Franz Enriquez, talasuyo sakop, at kayan tabi yung ngeni king pamigunam at pamikwentuhan king Alay Kapwa. Among yaning aldo po ngayon ing kiratamong pong tema, apin po yung Alay Kapwa king parokya. At yung episode tamo po, may pamagatan yung Sake ka. Iba't king ebanghelyong agpangkan sa Lucas, ito pong Good Samaritan. Among bakit po kaya ini pamagat po ning kiratamong ngayon episode? Masanting ya kasi ning ebanghelyong ini, ne? Uling atin part kening ebanghelyo, nung no karin itang Samaritano, sekene, itang lalaking may bugbog, king kayang sariling asno. At inimetong yang masanting alarawan naning diwa naning Alay Kapwa king parokya. At sakto po din kaya katamong yes ngeni, kaya tabi tala king kaya katamong kasuywan king SACOP, king Social Action Center of Pampanga, at king Service Ministry Dapota po, akilala tala. Brother Gio? Exciting niya po among, actually witness ko king sinabi mo po na mabiyaing diwa ning Alay Kapwa karing gesta mo ngeni. Pero bubay po yung sabla, siguro masanting akatantala pa po, ring makiramdam at manalbe kay katamu para po kayong bisang sumaup at mag-donate. Among? Awa, okay. Kareng pong bisang mag-donate at sumaup king kaya katamong Alay Kapwa, malyari yula pong i-deposit din kaya kayong donations, kareng makatuking bank accounts. Ne? At yula po king kaya katamong screen, mumuna po pwede ya po king Metrobank, Jasa Branch, City of San Fernando, Pampanga, account name, Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 676-367603-9466. Malyari mo naman po king BPI Dolores Branch, account number po 0703-415458, Mika account name Social Action Center of Pampanga Incorporated. Or malyari mo naman po king PNB Sindalan Branch, account name SACOP, Miki account number 20377-000-1170. O kaya naman po, king BPI Dolores Branch, amiki account name Social Action Center of Pampanga Incorporated, amiki account number 00133-04-33244. Mabilis na po, pero po makapaskil na po para po kareng bisang mag-donate, ne? Malyari mo naman pong may paralang donations through GCash account number 0905-669-6762, may kalag yung Girly G. Pwede la rin pong iparala rin kaya kayong comments at greetings king kaya tamang social media accounts ban makapakyabe kayo po kaya rin pong kwentuhan at discussions tamo po ngeni.
At maka-live tamo po kareng pong Facebook pages na ning kakatamo pong Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM at king Facebook page na po ning Social Action Center of Pampanga. Karin po makatutok na at manantabi kay katamo. Pakishare yan naman po ing live tamo ban mas dakal tamo ayabot king broadcast tamo. At dakal dadasan ing kwentong kanawan apikugunaman tamo ngeni. Pakibanggit na rin po in kaya kayong parokyang kabibilangan nyo, ban adinanda kayo pong maya pa oras. Siyempre, sigurado ko mas dakal ring manal beta mo ngayon. Bukod ka ring first time mong mag-host, din kaya kang fans, din kaya katamo pong kayabe ngayon, talagang masuyo at mga santing na naman. Kalupa na ning kayantabi akong host ngayon. Po. At bitinanda ko pa mo pong bagya, king kaya katamo pong pamagbalik, umpisan tanya po, ing kaya katamong kwentuhan patungkol king diwaning alay kapwa king parokya. Pakiramdaman tayo pa mo po ing panagkat ng Cardinal Pablo Virgilio S. David kanitan 2022 patungkol king diwa ng alay kapwa. Mibalik ka po ing alay kapwa Reggaeton 2025. Magrasyang aldo po kay kayungan, kakaluguran mit talapakiramdam ning 91.9 Bright FM. Malugod mi pong payabot kay kayo na ring entrance exams para king junior high school, senior high school at pre-college department ning Mother of Good Counsel Seminary maganap nala all Saturdays of March 2025, March 1, March 8, March 15, March 22 at March 29, alas 7 ningabak. Kukumbiran milangan po ding kayanakan alalaki ay interesado king die pa magpari, lalo na ring mag-graduate grade 6, grade 10 at grade 12 as sumubok mag-exam king seminaryo tamo. Maleyo, ikayo ating pakibat yun na ing palambat na ng panayan ni ngapong Ginoo. Tunay yaping mabye ing tula emo asalikot ing kapanayan ning kasalpantayan ng Kapampangan nganing Jubilee Year of Hope neng dakalang kayanakan ding magnasang sumubok king bie pamagpari at bie pamagmadre. Kilom na po niting bulan ning Archdiocesan Vocation Month agnanagnan taya pong manalangin king Ginoo ning palutan ban paralayang dakal at alasuyo ban magobra king kayang asikan. Para karingaliwa na pang detalye niting entrance exams, magbisita kayo mo king Facebook account ning seminaryo www.facebook.com/materboni o kaya naman mouse kayo o mag-text king numerong 0966-336-6506. Kapatad, aw sana katani nga pong Ginoo, inya sana makibat tamo. Kalupaming pari at seminarista ning Mother of Good Counsel Seminary, we also want you to experience the joy of being called. Ini po iamong Aysan John Matreo Cruz, ingke kayong Vocation Director at talasuyo ang magkalub bendisyon kay kayo. Dispo. Kaluguran kong kapatad kang Kristo. Kamusta ko po? Anting presidente ng CBCP, pangarap ko po yung sana, na kailangang mag-radioton baalang banwa, banlumi kong pondo para king alay kapwa. Pangarap ko yung sana, maging party na talaga ning banwahan tamong kapag masusyan king Quaresma, ing alay kapwa. Baloy po niyang parish priest ko pa, Holy Rosary Parish. Kagpana pa mo ning Quaresma, manibat king Miyerkules ning Abu, hanggang king Domingo ning Palaspas. Agkatan ko lareng talasalpantaya, na maglele meto nga sobre, ayaw sandang alkansya ning Quaresma. Ing na anumang alele yung pera, abungan ning kaya kayong pamag-ayuno, o ita sana po yung ibulugyo king alkansyayo. Ita sanang bayo datang yung kaleldo o Semana Santa, sinabmit yun nala, ding laman ding alkansya king parokya, o malyari yung idiretso king sakop. Dapat isulat yun sana king sobri, alay kapwa. O itaying iyang bagtamo para king pamagkawang gawa para karing kapatad tamong mangailangan. Yapin ita ing peka diwa ning alay kapwa. Kasi ing pamag-fasting tamo, dapat ituglong tayo king pamag-almsgiving o pamagkawang gawa. Kasi nung ali, naman fasting ing gagawan tamong pamagtimpi king luho at pamangan
Ingaos da po kanita dieting or saving. Po fasting ita. Patunay sakripisyo ning pamagayuno nung minuli king pamagkawang gawa. Sana po ituring ing sakop. Anting ke kayong partner, king banwahan yung ambag, king alay kapwa. Patutuan ko po kayo na magamit lang masalese, king patungkulan da, reng pondong pagkatiwala yu, king sakop. Sigurado kong banwa-banwa, munye lang masalese report kayo, kapamilatan na ning website at Facebook page na ning sakop, ban abaluyo, nung makanano lang magagamit deng pondong bunga ning pamagayuno ning Kwaresma. Ilapin deng awsan tamong alay kapwa. Ngayon banwang iti, pinili na ning sakop ing temang gifted to give. Manatad kanwanan, ikang mi panwanan. O kaya manatad kalam, ikang mi pagkalaman. Tandaan na niya sapo, yung pagganaka nakikatamong San Pablo Apostol. Ing tatanam ditak, mupulyang ditak. Ing tatanam dakal, mupulyang dakal. Ing balang metong kikatamong, sukat siya sang magkalub. Agpangking agyuna at manyaman king lub na, mabayat king lub. Uling kaluguranin ng Diyos. Ing ninumang matulang magkalub. Yako po Bishop Ambo David, Obispo ng Caloocan at Presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Dakala salamat po, King Kongan. At magbalik tamo po kiniking Alay Kapwa Radiothon. At yuta na po king episode 3, mi pamagatang Sake Ka. Ini pa mo rin po inke kayong talasuyo, Father Justin. At kayang tabi ako po, inka na akong co-host ngayon, yapin po yung peka po ging social worker na ning sakop, Brother Gio. Siguro umpisan taning kwentuhan, Brads, pero bahay tayo pakilala mo paring kaya katamong kayang tabi ngayon. Yes, among. At syempre, mong pogiya naman po, imetong ka rin guest mo po ngayon. Yan po yung kasalukuyang parish priest ng San Pedro Calungsod Parish, karing King Minalin. Yan po yung tutuking parish priest ng Sacred Heart Parish, karing King Palmayo, Florida Blanca. Yan po yung ausandang among abe, yung among bap daring sabla, among Jason B. Canlas. Maya pa oras po among. Kaswelo ko naman po may karamdam kanita. Lalo na kitang masanting na po. Magrasyang morning po kaya katamongan. Magrasyang morning among Justin, Brother Gio, karen po makiramdam kaya katamong radio station. Ayan, thank you po mong. At syempre po mong, pasuyo ko lang naman po, rin, pwede rin po pakilala rin kaya kayo pong kayabing yun. Inumpisan tayo ka rin mga santing. Yes, siyempre. Pakilala ko po muna mga santing kong kayabing yun, kay King Parokya. Mumuna po yung Brother June Kunanan, kayabing aking service, ang po yung Brother Ace York Lagason. Pandupaya yun po yung kaya katamong head ng ministry, Cap Josephine Omo sa pong makaratang uling atin na pong pamikatagon ngayon. Pero Bisaya pong bisa, na may tiyempo yamo talaga ngayon. Daka pa time kanya mag-guess yan naman Maya Poras po. Hello po, Kap. Dakal pong salamat king pamakibat you, king panakatmi, ban akakwentuhan da kayo ngayon king Radiothon tamo po. At pasibayo, welcome po kay kayungan. At ngayon po, mong, umpisantaan niya po yung kakatamong kwentuhan. Syempre, yung mumuna tamo sigurong kutang masanting, pintang, mong, anting meto nga pari, kimpong, pilano ko pong years pari kanyan? 7 years po. 7 years. Bala mo, mo 7 years na. Fresh na fresh. Makananuya po nga kakiting kabaldugan na ning Alay Kapwa, King Bie Parokya. Para po kana ko yung kabaldugan na ning Alay Kapwa. Base na rin po king karanasan ko anting 7 banwa ng pari. Ya pinitang mayan na pamiyadwangan da ring tao ang po ning parokya. Ya pining pamandaki kitang nanuman kayatinan atin laring parokyanos tamo ang po ning parokya. Mo king materiala bage. Nune pati ka rin haliwang bage. Halimbawa, kasuywan, ing sipagan, panahon na bibiyada po para king balang metong. Buri, masanting yamong ne, adwa. Yes. Ang kamu waliwa mo ikaw. Yes. Pero apin tayo, kapara. Wow, very good. Thank you, Among. Thank you po, mong. Kaya naman pong kikatamong talasuyo ng service ministry ng parokya. Makananuye po
ngayon panandaman at pipilasan ing role yung anting membro ng service ministry king konteksto na po ng alay kapwa. Yes po, mayan po na ingke kaming kapitan yan naman ingke kaming ministry on service. Mas masagling mararapat ing bage-bage, masagli ing obra, potang atin pamisan metong, dingking barangay, dingking parokyanus, at syempre po king parokya. Atin pong fulfillment king sarili na potang makasawop kareng kaparokya tamo, lalo na potang panauning kalamidad, lalo na po kay kami potang makalbog. O yung karya mong special ya pong bagya asi atin yung danuman atin yan naman Coastal area po coastal kasi. area ya, ne? Kaya kay. Tsaka masanting ita uling nung pisamban mo potamisan mas masanting atin niya talagang partnership with the government, lalong-lalo na itap yung puking barangay at inimetong yung simbolo na ning talagang kaalay kapwa yung pamiyaduangan. Among bap, syempre ang timong metong parokya na atin areas danuman, ang pong kapatagan, nanula mo puring unique challenges. Kapag subukan na arapan nyo king parokya, siya babagyo, makananuyo pong susopan din kalulu, makanano ko pong mag-mobilize, at makananuyo pong pakibatan-deti. Kalupay na po ni nga sabi yun din ako po, 7 na akong banwang pari at mumuna kayong parish assignment ini pong parokya bilang parish priest. At ako mo naman po mumuna dang parish priest kasi may talakad pa yung parokya anyang May 5, 2019. So mag 6 years kaya pa po kanyan. Totoo po yung sinabi yung ing parokya, ing sakop na majority po kareti pinareng coastal areas na ning Minalin na mapilan ka ring baryong sasakupan na ning parokya ing magbangkata mo. Ban apuntalan la. Maliban po king pandemic na panwalan ko pong pagkasakitan tayangan anyang panahon na ita at lalo na po kami magumpisa kaya pa kanita. Siguro po yung metong talagang challenge king parokya yapin po tang panahon na ning kauran. Ne? Na lalo na po tang mga sekana la ring bagyong daratang makalbog at alimo po ita. Ing ganun lalo na ngayon pong papilan na bano talagang magstay malambat na po tang makanta malambat kakati syempre ring gugong tao magkasakit la naman kireng karelang kapanintunan. Puwata pong makanya na panahon gagawan tamo itang agyuta mo ban kanita, panamdaman de lalo nga pong ginu kaya bede agyang kingalbugman. Gagawa tamo pong paralan ban atin abya sahop karela, lalo na po maralas kayan tabi mo naman po yung kakatamong Social Action Center kay ni Pampanga, mamiyata mo pong relief goods karela, bubuklat tala rin kaya katang kapilya, lalo na po tapong matasindanom, kaya katang pisamban, para ka rin kapatad tamong edan na largo atok na nga rin baleda, ulipin matasing danom. Metong among karetang makatouch picture pa siya, yung aldong megbagyo ne. Itang magkay ko po magpasopas. Pasopas Yes. siya ba ita ne, ang pong pandesal. O kaya ba ita makabay kaya takan ta ne. Nanyo, kwento yung mo po mong itang kanitang karanasan yung itanong makananuyang kaya kayo mo naman anting parish priest o anting kay talagang may ka-apekto mo naman kaya kayo may kapagpatibe king kaya kayong biye anting pari. Well, sabi tamo pin po, kanyang coastal areas yung sasakupan tamo and siyempre limitado tamo rin bilang parokya. Neng minsan talangan, burita laman dinan itang ega na gana lalo na rago pero uling limited tamo pero panikwanan tamo po, lalo na itang sabi yun na hanggang ketang simpleng almusal alelot, sopas na luluto tamo, kaya akit da ka, akit mo king dalan hanggang lagpas to din danom, potangin akit mo yung timan karela, aliwa po king pakiramdam. Hanggang ketang simpleng paralan, pwede ka palang mamie o idaki menginu o mamie sahop karela. May koping kanta, merano po naman. Aliya ko kanta. Pero dening bahagi nga rin ni uling king sakop niya, lala na ka man parokya. Pero maka-inspire mo naman mas lalong gumusal at ban mi duangan, mi antabayanan. Brother Gio? Among bap, at po ka rin talasuyo tamo. Ating kayo po bang unforgettable experience, tinatak po kayong puso yun na, kalingwal na lintoing diwa, lintoya po yung diwa ng alay kapwa kayong parokya. Siguro po may itong karetang ausan tamo unforgettable experience maliban po tang panahon ng makalbog. Pinanyang pong pandemic. Ing parokya Cebu kanya po talaga. Lalo na kanita sabi ko pin pumagumpisake pa 2019, 2020 anya pong magkay. So talagang kay. At Cebu kan miya po kanita itang community pantry na kanita. May post king Facebook
dakal po may kibat kayong panagkat ating magdalang ebon, uling sikating minalin kayong ebon, tilapia. So, sabi ko, tapos nano mga tinla rin tao, dapig kay mut ka rin nanuman ban karita mirinan langan. Potang makalbog kami, ning kay, agyang nanurugo, dudwang daking parokya, ban natin lang asaw mo naman ka rin kaparokya tamo. Talagang sabi ko pin, pamiyadwangan mayan. Po. Something na? Kayo po. Yung gagawa na po nga mo, uling yan naman nga narin ng sao, uling balo tamo po, limitado mo, yung nanuman natin tamo. Ita pong potang makalbog na talaga, potang ding parokyanos, kasakit na pong luluwal, kayong bali-bali do. Magluto ya pong lelot, sopas, noodles. Kaya ba't bang kami po, karing kay albugan. At ita po na pong karagula yung karing tao. Santing ita talaga. Ako, metong ita daw, balo ka pilang kuwagawa ito ne. Pero kisa ako pa, sumawap ka na pa. Libreng pandesal at okay. Pero based po katang sinabi na po na karang sharing katang share ng experience, small things na bala mo kaya katang po malating bagay pero it can make a big difference na apin po siguro para kako itang diwa na po ning alay kapwa itang maka-impluwensya itang akit daw itang bababata mo karela itang diwa ning itang alay kapwa po. Brother G, ang pongamong, ang karing kakakatamong kayabe king service ministry. Yung impong trend ngayon ni halos, patsiyatin bagyong makanyan, madalas kaya na mo cash or itang cheque deposit laking bangko ne. Pero dati akakit tayo na data syempre at bisa mag-donate goods oning di inimetong yan naman paralan. Kakit ko mo naman na-realize ko yung Aldo na bantad ding kim parokya ilang sali kabatila mo naman gumusal la mag-share la midakel anong nanuman na tinda mo pera mo itang goods nung itang karelang sikanan mag-repack la, be-abe, ita mo, maragol ng bagay, niya mong. Ako po, karanasan ko king parokya, talagang aliwa mo, dapat na yan, siyempre, anting pastol, ma-inspire laki ka. Pero ako po mismo, maka-inspire mo naman ng generosity da rin tao, na alakit ang dita kalakit ang dakal pero po tang piyabe-yabe mo tang menibatan talaga kempi pagalanda king pusura talagang nangkaragula bahagi itang pamiyadwangan talaga. Pinitang manuan na nga pong dongket ang first episode tamo mo naman itang kapara din na ning kabaldugan anting para bala mo stop tinok ng tamo totok ng tamo bangkanta dinghaliwa ilang magpatuloy king karelang bi tok ng tamo king kaya katamong comfort king baleta mo munta ta parokya sumaop tamo magmobilize magrepack din maragul lang bagi abebieta mo ta share karengaliwa among balo ko maluwa ko pang magparokya pero karening kwento yu po mas lalo kong apipilasan ing pangapari asusuyo king metong nga kapag nasan at kasayuan ning Dios ing kanawan tamo para yakya katamungan. At mag-commercial tamo pa mo po. At pakiramdaman tayo ing kantang Jesus na aking kapatid. Manatili kayo pong makayantabe. Magbalik ya po ing Alay Kapwa Radiothon 2025 Episode 3, Sake Ka. Magrasyang panahon ning Kwaresma, kakaluguran kang Kristo. Ing Social Action Center of Pampanga o mas kilala tayo king Aus Asakop, ing Social Service Arm ning Kiyakatamong Arkidiocese, gampanane ing meto nga radiothon para king Alay Kapwa 2025 ang makitemang Kapara ko, Pakibatan ko. Kapamilatan ning meto nga radio program amayaws Nino ing Kapara kong tao. Iting programa apakiramdaman at apanalbenya karing Aldo Miyerkules kilob ning panahon ning Kwaresma. Magumpisang March 12 hanggang April 9 alas 9 hanggang alas 10 ning abak, king kakatamong radyo ning Arkidiocese, ing Bright FM 91.9. Dinganggang donasyon ang matipon, mirasla king Alay Kapwa. Ing Alay Kapwa, metong yang paralan ban ada ketala naman karing kapatad, alakwas mangailangan, ding grasyang tatanggapan tamo king bie, lalo na ngening panahon ning Kwaresma. Ing Alay Kapwa, meging dalan niya, baan makapamiyata mong kasaupan para king scholarship, health assistance, at king disaster and emergency response programs keti king kakatamong Arkidiocese.
Ganakan tamo, abusal ding miyayliwang kapagsubukan, ingino, panayang maganaka kya katamo. Panamdamanda naman sana'y tiding kapatad tamong lakwas mangailangan, kapamiratan ning kaya pantamo karela. Inipuin kya kayong talasuyo, Reverend Father Justin G. Gatus, ing Assistant Director ning Social Action Center of Pampanga, managkat kya kayong makiyabe, migunam at makiramdam king programang Nino ing kapara kong tao, kaniting panahon ning Kwaresma, ngening banwang 2025. Jesus. At magbalik tamo po kay ni King Alay Kapwa Regioton 2025 Episode 3 Sake Ka. At salamat po kay kayungan King Pamanantabeyo Pasibayo po. Anting paganaka karimbisan sumaup at mag-donate King kikatamong Alay Kapwa. Malari kayo pong mag-donate karing bank account number sa tsuking kikatamong screen. Dakal pong dakala salamat. Among, pilitan pong sunduin kikatamong masanting kwentuhan. Mong siguring tutuki kong kutang kareni pang kikatamong Parish Service Ministry. Makananuye po nga kakiting ulagana ning role o inggampan na ning Alay Kapwa king bieta mo anting talasuyo king parokya. Karen pong sarili yung karanasan baluta mo alam bayad financial ing kakatamong kagawang kasuywan pero susuyo kayo pa rin. Ako po akakit kay anting makaniting among ali mayan, ali masagli. Pero maging mayan at maging masagli kapag ating kayo pong buriming gagawan mo. Wow, something kayo po, Brother June. Ita pong saup-saup, ang yang nanuya pakabayat, yung gagawan mo. Nung saup-saup, ayan niya po yung malyari. Siya siguro, i-follow up i-follow through kay kitang kain ng among nandin. Itang patse, aliway itang financial aliway itang mapagal ka, hanggang limang financial, yung pagal mo, tsoka rin, mga uranan ka, mga basa ka naman, pero itang saya ang pong tula na ning kasuywan na naasali o nakuha nung makanano man paralan. Kapamilatan mo ning talagang taus puso, taus pusong kasuywan. Ang hanapin Brother Ace na din, buri mo yung gagawan mo.
Tsaka po itang word na bayanihan po ne. May toya po pag po ating pong pakantang malalyari. So pala po maka-inspire tao po ang aliwan tao para maging itang word na bayanihan magpatuloy po kikatang parokya. So amon Jason, impong kayong parokya, meto niya po karing kayan tabi ng sakop at our recipient king disaster assistance program, lalo na ning kauran po. Mga nano mo po yung gagawin nyo at siguro ito pong best practice. Yung po ang ating pong sakuna at mayaos taong pong makibat. Masanding yung pong kutang yan Brother Gio. Muna kambiyan na po ning parokya tamo king San Pedro Calungsod. Total natin yung na kaya rin po Kenny, payabot ming maragulang kang pasalamatan king kakatamong Social Action Center of Pampanga. King pamanimuna na po din na brother, di na among Justin ang po pong among Kenneth na potang i-chat ko talagang hanggang minsan medyo bengin o ralanganin, talagang makibat pasalamat kay pong maragul kanita. Ako po maliban kitang pagkalubtamong relief goods kareng kapatad tamong masakit o may salanta nanuman ing metong pong sasiguraduan ko yapin itang apapuntalantala. Itang hausan tamo pong Ministry of Presence po. Among abe po. Opo, nilub na naman po. Wah, kasi po ako po, sabi ko nga, tamo akit di mo yung pari. Ako naman po kakayan hanggang ako, manyang ako papari. Putang akit mo yung pari na kayabe mo, na akit mo. Alway itang presence na ating kamang panamdaman or ating mang kalamidad na po maka-uplift king pangatao mo, tambala mo, at yung nga pong ginumba kanita. Mong siguro ang giyangalayo kaya ning hatamong script buri keng itang nandin may curious ko kaya tang among abe Yes. Siguro makanano yo mo pong mibait itang among abe. Anya po kasing keng tamong magaral tamo pa po king theology. May tungita ka rin ka core values na po ning kaya katang seminaryo, tang among abe. And siguro king gaya na naman po, yapin po itang thesis tamo kanita ita. Kaya pinsabi ko anyang pagkayan kinin thesis tamo, sabi ko masanting siguro mo kabud manatili king papel ni anting nung mayari ko man panikwanan ko king mit mong kababan itang abi kita aparanas kaya karang tao nano yaba yung among abi ngay ni na pari na kayabe dareng tao king nano man pagdalanan da king biye makalbog man mapaliman marimlaman o ali basta panamdaman de parati yung ngapong ginu kapamilatan na ning pastol da. Pimpintan itang presence mo palit siyempre kailangan tamo itang material bagay, itang goods makanyan, pero itang balo mo ngatin manantabi, balo mo ngatin kang nung mari itang maintindihan na ka at atin lang asandalan kapamilatan ng among abe. Yes po. Very good. Santing na po. Kaya po itam yatong yan naman challenge kaya kami. Niya po. At among at kareng pong kalaguran kong talasuyo, masanting mo naman po aliwa mo kareng disaster, nanula mo po ring current yung programa king kakatamong Ministry on Service king karing San Pedro Calungsod Parish. Masanting tala pong pakibalwan, ikwento yo po, idake yo po, pota po kareng makiramdam tamo, aliwa mo kareng pari, nunya kareng hanggang parokyanos damo po, malyari daw po nga pudot at apakyapusan deti. Yes po, king parokya tamo po, again, king saup naman po ning kaya katamong kapitan ni Cap Josephine Omos, kaya katamo pong head na ning Ministry on Service, rin po rin mapila na programa na ning parokya. Pinitang mo muna itang malasakit parang karang makatwa at masakit. Anong no ka rin pupuntalan tala, lalanyan tala rin makatwa at masakit, at didinan talang saup, manibatan mo naman king ganakada rin kaya katamong kaparokya. Atin mo naman pong programa itang Dita Cabaria, Dakalagrasya na ikit kaya po yung ni Malino niya mo muna niya makasahin ko po ka rin king Santa Cruz, Lubao, king Holy Cross Parish. May ka rin kaya po akay na Dita Cabaria, Dakalagrasya. Anong no ka rin reti po gagamitan tala, mamiyata mo pong empty plastic bottle, kareng tao, kareng eskwela, lalo na po pagpanahon na ning Kwaresma, itang 40-day challenge namon Anong no ka rin mamaldog lang pesos, 5 pesos, and then potang Domingo, itang bihilya ng Pasko o kaya itang Easter Sunday, babalik na laking parokya, yapin po retang saup da naman para kareng ausen ko po ngayon inspi.
o scholar ng Pedro Incorporated. Po, kiniking kakatang parokya. Ing pong, siguro ini po yung kakatamo pong reni parang mapila na kay. Karen pong kakatam talasuyo. Ano po, ipota-potin ko ang favorite ka rin. Sana po. Anyways, Ing papadagdag. pong barangay, ang po yung parokya, misaw-pan lalo na king pamaglinis kareng dalan at kayulugan. Then pong women's group po na mapilan kareti, member na po ning Sako. Balang Sabadong Abak, maglinis king dalan, ang po king kayulugan. At ang timuri po king Pisamban po maglinis la ring members na po ning Sako pa mo. Kaya nung Brother Gio mo naman din. Yes. Owa. Ika mo ang kareni, siyempre paborito talangan din. Yes. Pero kaya kayo po, saan mo yung yung pinaka-favorite yung pong bakit? Ako po itang kay, again, itang dita kabarya da kalagrasyo. Kasi sabi tamo pin, mostly ka rin sa sakupan tamo, coastal areas. Itang paralan hanggang pesos-pesos makanita, pota palang tinipon mo la. Lalo na po hanggang dita din yung pagaway ng parokya talagang maragulya pong saupin din Anong no ka rin itapin, linonch tayo ni, then putang bilangan nila, do, ning sa manoli na kaya gamat karitang bariya, putang bilangan nila. Pero kay maka 100,000, 80,000, karitang barya-baryang bad karini na, papin putang lawan mo la karitak damo, pero puta palang piyabi-yabi mo itang ganang efforts da, pipagalanda, mobile na anong sinakripisyo da rin tao, ban kanita makaibiya laking parokya. Karin kaya kakit lalo talaga hindi ning alay kapwa, king parokya, yapin ito. Ikayo po, Brother Jun, ang po Brother Ace, ano ka rin favorite yung pong bakit? Ako po, para ka na ako, ita pong malasakit ka rin mga tuwa, pong masakit. Uling importante po ka rin mga tuwa ito, lalo na, din pong aliwa, makasimba, makapunta king parokya, ita pong dalawa no nga mo, at danya na la, maragulya pong bagita ka rin. Amo nga beya rin, presensya rin. Yes po. Brother Ang Ace. po itang kanak po, tandita kabarya da kalagrasyo. Mayari ko rin po king scholar po, kaya pin po, ita po maragulya pong bagay kanakwa mo. Kaya tang continuing yapin tawa. Yung kasing scholarship o yung pamag-aral, may tong yung paralan. Ako ini nga pulot ko nga mong Kenneth. Numalbi among Kenneth, hello po. Get well soon. Yan. Ita nga manuha na nga mong Kenneth na patsiatin mong metong anak, mayari king karelang pamilya. Maragul na yung bagay. Yes, po. Kalupa mo naman king sakop, siguro hanggang kaya kayo. Tala re-require na to give back king sakop. Pero atin dakal scholar mami magbalik magkay king sakop. Pero ita mong nga so pandala mag-give back la ka rin pamilyada mismo. Ita itang metong karen kay. Matulak po nga balo inspi. Very good ya bari king kay na. Brother Gio. Ako rin po, matula ako rin po. Karing dimdam ko po ngayon. Saan mo, nung ngikang kay? Karela na nung... Favorite ko. Siyempre, Ako po na po scholarship program na po siguro. Kasi kaya pa for development siya po talaga Alam mo po, turuming anak na mayari. At mo po itang mayari, itang turuming pati yung values. Wow. Ito pong values, ipupul mo kaya. At dala na habang magkapamilya hanggat nung servisyo. Pakanta po. So dahil po salamat po ka rin. So mo ba, last question na po. Makananiyo po agkatanding kaya kayong kaparokya. Ding may alawang sektor, ban may kaagum laking alay ka pa program. Tamo king pamandaking resources, time, treasure, or talent. Pota po, sayang naman yung pamikatago na yun Ketang nandin balikan kaya bayo kaya po pakibatan yung kutangay nini. Ako din po mayari kung pangapari king saub da ring aliwang tao po na ban kanitang mayari anting metong apari. Kaya siguro may kay mo naman ka na ako na karening parokya mo namang pupuntalan lalo ngayon umpisan yabi retang manalakad scholarship programs pan kanita sumahop kasi tutunan pan po ita ating impact kaya kaita o ako po mayari kung pari king saop darang alawang tao bala mo itang making mission ko na mo naman makanita ko so maragulya pong bagay ita o ngayon ibalik tapo kayong kutang host na ako naman Sa tigya, very good ya. Thank you, Abang. King nano pa man po dapat anting pastul, abayan mo lang. Kakit da ka at makababad ka karela.
Ako po anting pari, paganak ako parati king sarili ko, itang mission kong among abe. Napaganak po parati lalo na king parokya, na potang abi-abi magobra, midadake kayang kayatinan, agyang imposible man, lalo na para king apong ginumaging posible, ingega na gana. Ne? Potang king ginu dapat ibe-ing todo-todo. Ne? Aliman king material o financial, pero ketang nani man pigkalub na kaya kaning apong ginu, at dakal mararapat po pag makanita. Halimbawa po tanaman po pag mayabang pero ing parokya tamo po na anyan 2023 may apayari tani po king pamiyadwangan da ring tao ne pamiyadwangan na po ning parokya ne talagang ikit tamo deng haliwa lalaman ketang madagulay be pero kahit ilang abot ang makanini 20 50 hanggang nano mo ba nang karagulpong bagay na balo mo talagang iba't yaking kaibuturan na ning puso na madagul pong bagay ta. Yapin ting kaya talaga. Diwa na ning alay kapwa. Ikit tayo po kaluguran kong makiramdam din pong small scale na ning gay ning alay kapwa, ing diwa na ning alay kapwa king parokya. Pero king larger scale o king kakatamo king sakop, iyan naman po rin, di kakatamong gagawan atin tamo scholarship, atin pamiyadwangan. At syempre, ikayo pong makiramdam, ikayo pong mamiya mag-donate king kakatamong alay kapwa, ideni po ila pong maragul, ila pong potamisa neta lahakit basta mamiyeta mo atin sobri, atin second collection, mamiyeta mo. Pero yapin po din ding lupa, ding konkretong manifestation na ning diwa na ning alay kapwa. Pero singit ko niya naman po, sigurado ko, pota kaya bela naman di Brother John ng Brother Ace, kim pong daratang Sabado atin tamo po itang alay kapwa, volunteers and coordinators recollection ng pong orientation po. So, mikitikit tamo po karin king sakop, alas 8 na po ning abak hanggang pong 12 o'clock karin pong members na ning alay kapwa or parish service ministry program. Po. Ako po migaga na pakanan ako pong Brother Gio ka rin. Atin niya pong lunch ta. Balo ko mo katang mo registration. Ako po lang papakan. Registration ka pong kay lunch. Lunch. Maya po oras po at dakal pong salamat. Kabilis po yung oras at bistaman po makabitining kakatamong kwentuhan, dakal tamo po abakal at abalo. At sana po karing pong makiramdam, karing mo naman mga latitang paralan, pwede tamo pong makiiadwangan karing kakatamong parokya. Nung pong ating ma-inspire kayo, pwede yo pong lapitan din kaya kayong parish priest o munta ka ring parish service ministry at i-share yun po nung nanin kaya kayong realization po akwade, masanting pangadyan tayo at i-apply tayo po ka rin kaya katamong sarasariling parokya. Ini po yung dimdam tamong dinake dari among bap, kaya be Brother June ang Brother Ace, ding kaya katamong talaso yun ng parish service ministry ning San Pedro Calungsod Parish karin king Minalin. At anti pong pasalamat po, tanggapan niya po yung kakatamong Certificate of Appreciation at basa niya pong Brother Gio in citation. Social Action Center of Pampanga Inc. Certificate of Appreciation presented to San Pedro Calungsod Parish for its active participation and unwavering commitment to promoting alay kapwa. May this recognition inspire continued dedication and zeal to God's work of bringing fullness of life to all. Given this 26th day of March in the year of our Lord 2025 at Bright FM 91.9 radio station, 4th floor, DSF Building, General Hison Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Signed by Archbishop Archdiocese of San Fernando, Most Reverend Florentino G. Lovarez, TD, Executive Director of SACOP, Reverend Father Kenneth D. Alde, MDM, and Assistant Director of SACOP, Reverend Father Justin G. Gatos, MDM. Tanggapan niya po. Dakal pong salamat. Maya po oras po. Ayan. Brother Gio? Salamat po at maya pa oras po among Jason at parokyanos daring San Pedro Calungsod Parish. Among bap, ang po rin talasuyo tamo po ating kayo pong boring i-greet ka rin listeners ta po ngayon. Yan. Sige po, samantalanan ko yun. Yan. Igritala po siyempre rin kaya katang parokyanos king San Pedro Calungsod Parish, rin kaya katamong lay leaders, din na Brother Jerry Mandap, po, ikap Josephine Omos, nandin po kaya rin naning misang alas 6, itang metong karetang mong pakigrit mo ko niya nga.
Sister Nanita Talavera, igagawad Marites ne po mandap ne. Aring sasakupan tamo po, antimurin kadang kaya katamo pong papibatan na parokya, aring kiyang kim Christ the Prince of Peace Parish kim Mabake, kim pong Holy Cross Parish kim Santa Cruz Lubao. May oras po kaya katamongan. Yes po, shoutout po. Kareng parokyanos din San Pedro Calungsod po. Kareng kakaluguran ko po, kareng may kaklase ko po. Kareng pong parokyanos na ning San Pedro Calungsod, Maya pa oras po. Kang mako magpagaling ko. Yes. Masakit po. Nanya po lagyo. Maria po. Maria. Get well soon po, Mang Maria. Brother Gio? At bayo tao mo po mamupos din ang talapang maya pa oras ding minantabi kay katamu. Pati na rin comments and greetings yung mabasa la po. Chula ring manalbe ang pong kain eh. Siyempre, mumuna ka rin ding Facebook viewers tamo, karakal daw. Say present po ne, kareng parokyanos na po ning San Pedro. So, John Michael Fuertes, Jessica Ronquillo Santiago, Ina Flores, Annalisa Gonzalez, Christian Giango, Dina Nakpil, Helen Diamzon Tayag, Nico Maniago, Ivor John Celo, Leonida Dizon, Angie Garcia Puno, Catherine Gomez Chan Tayag, Fritz Fair, Marty Garcia, Tanaka Ann, Stanley Magano, Ernelin Mendoza Bautista, Jose Mercado, Roselito Mongcal, Kalen Copino, Cheng Pamintuan Baking, Lenny Villanueva Papio, Aida David Mendoza, Donnie Ray Dueñas. Pilan na po rin kaya ka rin. Okay, syempre, dakal na. Brother Gio? Minerva Baliwang, Daniel Panganiban, Pilar Colo Campo, Doris Trajano, Easy Sambile, Jojo Bien, Amelia Arquilano, Jeffrey Manansala, Justin Carl Mercado, Ivy Del Rosario, Charlotte Carlos, Marlon Bondoc, Jerry B. Numagpingol, Remy De La Cruz, Ana Mandap, Guy Di Matulak Canlas, Kayla Marie, Clarence Sunga, Jerosel Santos Bautista, Florence Valencia, Minalin Bilao, Daisy Reyes Lobo. At di Asteria Songko, Michelle Nicdao, Myla Naluz Flores, Carlo Mendoza, Gracie Tulabing, Joy Omos, Lizelle Nasino, Krian Maraya Mercado, Anamor Bonifacio, Ampoy Jade Singyan. Aring Facebook comments, Nino rin may comment, Brother Gio. Sabi na pong Jeffrey Manansala, good morning po. Good morning, Jeffrey Manansala. Nicanor Dones po, solid po, well said. Wow. Sana kaya kareta yung solid. Dakal na eh, gana naman palagi ako. Ernelin Mendoza Bautista, Magrasyang Abak po, kay Atamungan po. May oras po, Sister Ernelin. Charlon Carlos po, sabi nung Magrasyang Abak po, Amongs. Michelle Nicdao, Maya oras po, Among Bap. Yan. Elena Miguel, Maya oras po, mga Among. G. Soto, good morning po, Among Jason. Chona Lugtu, Mercado, Maya oras po, Among Bap. At Sharon Dato Mendoza, kaya betay ni Kisakop, Maya oras po. At syempre, bayo ta magkain eh. Brother Gio, syempre po tatin yung buring igrit mo naman. Opo, buring ko na rin po igrit rin kaya katang pong abengay ni Mong. Rin ka ko pong cobra kay CBSU. Ma'am Doris po, Titatay, at saka rin abengay pong adwang intern. Shane po ang po'y Rain Maya pa oras po. Dahil pong salamat. O, ding pants mo king Betis Brads. Opo, opo. The mother, o. Opo, ang po rin taga San Miguel Betis. Mako po, baka magluto ya pong ngayon ganyan na hello Maya pa oras po. At saka rin yung buong sako po. CBSU staff. Wow. Siyempre ba yung kaya katamo mo namang kaluguran na Executive Director, Among Kenneth. See you later. Welcome home. Siyempre i-ambush tayo pa Brother Gio on last words. Nano mo yung take away mo kaya katamong episode niya ni? Ito po Among igit ko po itang unan niyo po talagang diwa ni Alay Kapwa tapong ini. Matagol ko pong pasalamat kay Among Bap. Kat po kareng abeta mo kareng king talasuyo na po ning parokya na atin lang pong pakanini ang programa para ma-share po kareng ngaliwan tao itang diwa ning Alay Kapwa. So ito po na aliyaw po itang manibat kikata mo na kailangan mag-alay kapwa tamo. Kailangan gawan tayo ni kasi
abening alay kapwa. Pero dapat gagawan tayo mo rin po. Para rin haliwan tao, maging alay kapwa, wala naman ka rin haliwan tao, kapara tao. So ito po, mga po salamat. Siyempre ako 2 points ne, detang 2 words pala ne, itang mumuna itang among abe, ang papaitang pamiadwangan ne, laka nga among din yan po karing kakatamong kayabe king Parish Service Ministry. Yapin ni talaga itang diwanan ning alay kapwa, uling adwa kayo ne, adwa kayo. At patse maging ingadwa ngayon, mi adwangan la, mi susopan la, din ingadwa nga rin ka rin niya at nga pong gino. Ne? Actually, pati rin kaya katang susopan at ikatamong sasahop at kaya beya ka rin nga pong gino. Yawari, uling sinabi na, nung no ka rin ingadwawa, lumititipon la at syukong kaya beda at yapin ni indiwa na ning alay kapwa. Diba? Something dan Salamat po, king kaya kayong pamanantabe, kakaluguran at salamat pong pasibayo among bap at kari Brother June ang po'y Brother Ace dakal pong salamat at mas maging magrasya yung kaya katamong pamigunam agatan tayo po'y Brother Gio panimuna nakatamo king kaya katamong pamupos sa panalangin at tanggapan tayo po'y bendisyon ibat kang among bap. King lagunigpa ning anak ating banal espiritu. Amen. Kinu pasalamat kay pong pasibayo kaya ka. At milabas na naman po yung katlong episode ng Alay Kapwa Reggaeton, ami pa magatang sake ka. Panay mo keng dinan, mapagkumbaba at mala mapuso. Ban maging pagdaloyan na, ning kaya kang lingap at masabal karing kaparaming tao. Ing makapakibat ke po, karing daing da at pangailangan da, amayatad king istong oras, at mabe king makaayon a kailangan da. At makatulid iti karela. Potang pabal in serbisyo at kasuyuan kanita, panandaman da at akit na in Diyos, mabeya at panay darapat mangayap. Itingan po adwan mi kinlagyo ng Yesus mo. Amen. Kinlagyo ng ipa ng anak ng Espiritu Santo. Inginu mantabe kay katamo At kay katimo rin. at bendisyon na nakatamongan ning maipaya at malugod na Dios ingib pa ating anak ating banal na espiritu. Amen. At milabas na naman po ing Miyerkules abak ning kwentuhan kanawan. Next week po pigunamantala naman ding metong karing programa susopan at antabayana na ning alay kapwa yapin po ing health assistance program at palagi ako metong yang masanting pigunaman ni uling pinge ni darakal nan mihay luwang klaseng sakit mo po hanggang po kaming pari panam na po itan po at sana po isunduyo po ing pamanantabe at pamagdake king katamong alay kapwa program. Ini pong kikatamang programa para king Alay Kapwa, balaya pong Merkulis, ning Kwaresma, 9 a.m. Kinimuking Bright FM 91.1, ing kikatamong Archdiocesan Radio Station. Ini po, pasibaya po, Brother Gio Enriquez, dakal pong salamat king pamanantabe. At bayo po mamupos, dinantala rin pong maya po oras, ding kakatamo pong kayabi king Bright FM, ding pong atyo po king kakatamong back naniningaos kanini heart tingkaya tamo pong studio po at tingkaya katamo pong Director Kenny ng Administrador Yamong Pep Bakay Mayaporas po. Hello po dakal pong salamat among Pep. At ini po ingkaya kayong malating talasuyo ning sakop among Justin Gatus. Isundo tamo po ing pamigunam, pamirakayanan at pamanatad grasya Kenny King Alay Kapwa Reggaeton 2025.